Uvažene koleginice i kolege, uz najiskrenije želje da budete zdravo i dobro, neka nam prijatan bude ovaj naš današnji susret povodom razgovora o novim izdanjima udžbenika za gimnazije. U pitanju su čitanke za 3. i 4. razred gimnazije izdavačke kuće Novi Logos. Moje ime je Mina Đurić i uz cenjene kolege jedan sam od koautora čitanki za 2., 3. i 4. razred gimnazije. Ljubazno zahvaljujemo kolegama iz izdavačke kuće koji su nam upriličili ovaj susret i tu su nam kao podrška u pripremanju materijala i naravno svake vrste tehničke podrške i najljubaznija zahvalnost vama za vaše dragoceno vreme i pažnju i za mogućnost ovog susreta. Kao što znate, pred nama su razgovori povodom novog plana i programa nastave i učenja i s tim u vezi, dakle, imali smo prilike da vidimo da su tu i neke nove nastavne jedinice koje se inkorporiraju uz već postojeću građu. Negde je to poneka nova pesma uz autore koji su već bili u programima za 3. i 4. razred, na primer pesma Čitaocu Šarla Bodlera ili Potres Sime Pandurovića ili Čovek govori Bogu Jovana Dučića, a sa druge strane to su i neki autori koji su možda do sada bili neiščitani u okviru programa, pa se tako susrećemo i sa tekstovima Bucatija ili pak Orhana Pamuka, ili sa druge strane autora poput Orvela i Kundere. I naravno da je to vrlo intrigantno pitanje na koji ćemo način kroz pristupe interpretacijske, ali i književno-istorijske i književno-teorijske moći da što bolje inkorporiramo ova dela u nastavne programe, imajući sve više u vidu i ono što predstavlja razgovor, dijalog među epohama i načine na koji možemo dijahrono slediti tu pretpostavku i u prethodnim udžbenicima, kako bi ta nastava naravno bila i što jednostavnija i što potpunija i što produbljenija. S tim u vezi pred nama je komplet štampanih izdanja od 1. do 4. razreda izdavačke kuće Novi Logos i dakle tu za 1. razred imamo čitanku, autori su Nataša Stanković-Šošo, Boško Suvajčić, Slavko Petaković, kao i gramatiku autora Violete Kecman i Dragane Ćećez-Iljukić. Za 2. razred autori čitanke su Boško Suvajčić, Nataša Stanković-Šošo, Aleksandra Ugrenović, Slavko Petaković i Mina Đurić. Za 3. razred autori čitanke Nataša Stanković-Šošo, Boško Suvajčić, Mina Đurić, a za 4. Predrag Petrović, Mina Đurić, Boško Suvajčić i Nataša Stanković-Šošo. Urednik ovih izdanja je koleginica Ana Vukmanović za 3. i 4. razred i kao što možete da vidite, ti udžbenici za 3. i 4. razred sada se nalaze u procesu odobravanja. Uz to, dakle, u ponudi su i digitalna izdanja. Za 1. razred u pitanju je digitalno izdanje koje je već dobilo odobrenje od strane ZUO-va, za 2. razred je trenutno priprema u toku, a kao što vidite, za 3. razred će udžbenici biti pripremljeni za školsku 2022-2023. godinu. I svakako smo svedoci da uz mnogobrojne interaktivne zadatke digitalnih udžbenika koji mogu da koriste i u samoproceni napredovanja naših učenika, vrlo su korisne i sve one mogućnosti uvećanja teksta, prilagođavanja pozadine, kako bi to čitanje bilo u svakom slučaju i smislu dostupno i olakšano. U okviru svega onoga što predstavlja komplet za nastavnike, imaćete prilike da pogledate besplatne primerke udžbenika od 1. do 4. razreda, zatim digitalne primere udžbenika za 1. i 2. razred. Tu je svakako i priručnik sa dnevnim pripremama i program stručne edukacije. Dakle, na svaki način se čine lepi napori u različitim poduhvatima kako bi bilo što bolje date mogućnosti za pripremu
i pre nastave i u toku samog časa, a i sve ono što su mogućnosti različitih istraživačkih bavljenja i nastavnika, ali i učenika na svakom uzrasnom nivou i nakon časa. Svakako da i čitanke za 3. i 4. razred imaju onu vrstu univerzalne metodičke aparature koju ste do sada imali prilike da vidite i o kojima ste mogli da razmatrate i na primerima čitanki za 1. i 2. razred. Dakle, posle naslova, posle naznake da li je u pitanju odlomak ili ne, sledi najčešće uvodna motivacija koja bi trebalo da pripremi učenike za čitanje dela, a potom i za tumačenja dela, kako bi se na što bolji način s jedne strane delo lokalizovalo, a sa druge strane zaintrigirali učenici da pristupe onim možda najzanimljivijim segmentima iz istorije srpske i svetske književnosti koji su nam u programu. Tekstovi su naravno pripremljeni prema relevantnim izdanjima i višestruko proveravani i uvek se nalaze izvori koji su precizno popisani, kao i literatura koja se koristila u tom smislu reči za rad i za sve ono što su pripreme te lekcije i koja može takođe da bude možda uputnica znakovita za sve buduće istraživačke poduhvate i naših učenika, ali i nastavnika koji u tom smislu reči učenike usmeravaju. Zatim, nepoznate reči dajemo uz marginu, odnosno na margini, uz tekst, na mestima gde se te reči u tekstovima nalaze, kako bi bilo što preglednije za tu vrstu podrobnog bavljenja tekstom. Nakon teksta sledi segment rada na tekstu koji staramo se da bude sistematičan i dobro strukturiran kako bi što bolje podstakao interpretaciju i na času, ali i pripreme pre časa i nakon časa. Naravno, gde god smo u prilici, gde to sama materija zahteva, nude se i posebni istraživački zadaci kako bi se ta vrsta ispitivanja dela nastavila i nakon časa ili kako bi mogla ta priprema da bude što potpunija. Segment pojmovnik je jedna vrsta leksikografskog određenja osnovnih književno-teorijskih pojmova koji se uvode u datu lekciju i oni su takođe, javljaju se i u ključnim rečima kako bi podsetili učenike koji su to najvažniji segmenti, ali i u registru pojmova koji se nalazi na kraju čitanke. Tako da u tom smislu reči na više mesta je moguće potkrepiti sve ono što predstavlja znanje o određenim pojmovima koji su značajni u okvirima ovih knjiga. Takođe u segmentima tekst i kontekst ili iz riznice reči nude se važna znanja iz istorije književnosti, teorije književnosti, različiti dobri interpretativni uvidi kvalitetnih tumača književnih tekstova i s tim u vezi se uspostavljaju mnogi interdisciplinarni i intermedijalni okviri kao i situiranje srpske književnosti u kontekstu svetske. Trudili smo se da u čitankama bude što više zanimljivosti, kako bi i one, naravno, na relevantan i odgovarajući način usmerile i produbile tumačenje teksta, što je više i bolje to moguće. Na kraju svake lekcije nalaze se ključne reči, pre toga beleška o autoru, a na kraju svakog poglavlja, dakle da li je to avangarda i međuretni modernizam ili je sa druge strane u pitanju postmoderna književnost ili savremena srpska književnost, nalaze se sistematizacije gradiva, nekada su date u vidu pitanja i odgovora, što može da koristi i za pripreme u različitim testovima, isto tako i takmičenjima. Ponekad je to igričavo u vidu ukrštenica, koje na neki način i književno, teorijsko, istorijsko znanje proveravaju kao enciklopedijsko znanje i kreativna postignuća, a negde su to i određeni vremeplovi i tabelarni okviri za koje nam se čini da mogu da budu adekvatni u radu.
Dakle, pred nama su izazovi naravno i novih nastavnih jedinica i kao što ste imali prilike da vidite u okviru gradiva za 3. razred gimnazije prema planu i programu sada imamo i liriku Itake Miloša Crnjanskog, svakako jednu od najznačajnijih zbirki srpske književnosti 20. veka u okviru segmenta avangardne i međuratne književnosti, odnosno međuratnog modernizma. Naravno da je u tom smislu reči izazovan i sam odabir iz lirike Itake i po znakovitosti i po vrednosti svakog segmenta tog dela. Uz prolog i epilog nastojali smo da to bude po jedna pesma iz svakog od ciklusa, ne bili smo imali celinu dela pred sobom. Naravno, ovde vidite i primer pesme Eterizam, sa jedne strane da bi se utabao put za tumačenje sumatraističkih elemenata, kako u Sumatri, definisano u objašnjenju Sumatre, tako i u dnevniku o Čarnojeviću, koji nam je sada takođe sastavni deo programa i seobama. I sa druge strane, naravno, da bi se uspostavio ovaj dijalog između Crnjanskog i Andrića, jer je ta pesma Eterizam posvećena drugu Ivi Andriću i vrlo su važne te poetičke dijaloške veze, posebno 20. godina 20. veka između dva autora. Sa druge strane, u okviru ovog segmenta rada na tekstu nastojali smo da ukažemo na još jednu važnu činjenicu. Dakle, u okviru zanimljivosti svakako se podsjećamo važnih zapažanja Miloša Crnjanskog iz Itake i komentara o tome da je zapravo povratak iz rata najtužniji doživljaj čoveka, a da je Odiseja najveća poema čovečanstva. S tim u vezi i liriku Itake postavljamo u kontekst važan modernističkog resemantizovanja mita homerovskog, odnosno svega onoga što je između ostalog i tema Odiseje i u načinima na koji Crnjanski uz mnoge druge autore svetske književnosti od Apolinera do Joycea u vrlo paralelnim godinama i praktično istovremeno od nekih i prečak tematizuje tu vrstu dijaloga sa Homerom i resemantizuje taj mitski predložak. Zašto nam je to još bilo značajno? Zato što smo u 4. razredu kod Brodskog odabrali takođe pesmu Itaka iz 1993. godine i na taj način nam se čini da je moguće da se uspostavi jedan dijahronijski sled u tumačenju itačkog mesta kao pitanja povratka u onu domovinu koja očekuje sa radošću i mirom i uopšte pitanjima da li je povratak moguć kad je resemantizovan u književnosti i kulturi 20. veka, čija je istorija bila praćena, nažalost, mnogim svetskim katastrofama i sa druge strane temama ne samo ratova, nego i egzila i emigracije, ako imamo iz perspektive Brodskog to sagledano kao i Crnjanskog poznije. Tako da u tom smislu reči je jedan dijalog građen i naravno svi ovi pojmovi predložak, pretekst, resemantizacija, remitologizacija su objašnjeni i u tom smislu reči dati kao jedna mogućnost modernističkog, a kasnije i poznijeg 20-vekovnog tumačenja mita. U okviru rada na tekstu takođe smo, gde god je to bilo moguće, uspostavljali snažne intermedijalne interdisciplinarne veze, imajući u vidu naravno i okolnosti da su i autori koji su pisali to imali pred sobom kao jedan važan dijalog. Tako je pred nama sada primer pesme Manasija Vaska Pope, koji nam je u okviru 4. razreda zastupljen i zbirkom pesama Kora. A ovde se svakako i kao vredan likovni prilog i zaista su podrobno i vrlo pažljivo birani svi ti primeri, našla čuvena freska iz manastira Manasija, u pitanju su Sveti ratnici, ne bi li se upravo omogućilo to produbljeno proučavanje i plavog i zlatnog i plavog i svega onoga što se moglo protkati kroz zografsko viđenje u jednom vrlo tenzičnom trenutku. Naravno, ovde iz perspektive i proučavanja sloja predmetnosti u književnom delu, što smatramo da može da bude odgovarajuće u ovakvim okolnostima. Nisu to jedini primjeri intermedijalnih
lepeza. Tako smo, recimo, kada smo imali analizu Verlainove pesme Mesečina, uz to upućivali učenike da pogledaju Budenovu sliku Efekat meseca, kao i da poslušaju partituru Mesečina Claude'a Debussija. Ne bili smo pokazali kako jedna važna simbolika biva predstavljena u različitim poetičkim tokovima. Dakle, sa jedne strane u onome što predstavlja književnost simbolizma, a sa druge strane u onome što je književnost impresionizma, i ne bili smo i na taj način posle francuskih simbolista i naravno posle svih ovih razmatranja Mesečine u impresionističkim delima otvorili put ka Bori Stankoviću i njegovim književnim ostvarenjima, da je taj motiv vrlo značajan i tako ponovo uspostavili ovaj važan dijalog između srpske i svetske književnosti. Takođe, recimo, kod romana sa mnogim odlikama putopisa Ljudi govore Rastka Petrovića, koji ima u mnogome i pejzažne odlike i to saživljavanje pripovedača i putopisca sa prirodom, upućivali smo na dostupne baze koje između ostalog sadrže i sva ona akvarelna dela Rastka Petrovića, koji je verovatno iz porodice Petrović, koja je, kao što znamo, slikarski takođe bila vrlo nadahnuta, mogao da da i tu snažnu i dobru vizualnu predstavu. I onda smatramo da bi i ta vrsta korelacije, naravno, u nastavi povezivanja različitih disciplina kroz ove udžbenike mogla da bude korisna u istraživanjima i u što efektnijem i dubljem tumačenju koje na taj način bi trebalo da obezbedi i trajnost znanja i umenja i svega onoga što je snažna motivacija za rad. U segmentu pojmovnik, dakle, nalaze se definisani mnogi književni teorijski pojmovi. Ovde se recimo nalazi apostrofa, koja nam je jako važna za tumačenje između ostalog i pesme Jasika Milana Rakića, ali i mnogih drugih pesama koje se nalaze u programu i koji su na ovaj način situirani. Takođe, jedna od novina koja se pružila planom i programom jeste Ibsenova Lutkina kuća. Time smo s jedne strane ojačali kontekst izučavanja drame druge polovine i kraja 19. i početka 20. veka, jer dakle u tom smislu reči uz Ibsenovu kuću, uz Lutkinu kuću Ibsena, posle toga dolazimo do Ujka Vanje i na taj način, dakle, u pojmovnicima imamo mogućnosti da izučimo šta to predstavlja moderna psihološka drama, šta je to drama u užem smislu reči, šta je to drama ideja. I naravno da uz Lutkinu kuću Ibsena razmišljamo o svemu onome šta je Nora odlučila da učini i možda otvorimo i neke debate koje bi imale i mogućnosti izvesnih feminističkih pristupa u tom kontekstu, što je takođe deo određenih savremenih književnih teorija koji su vrlo aktuelne. Sa druge strane, u tom smislu reči nastavljamo ovaj dijalog o drami i svakako putem analize Koštane i Skerlićeve kritike koja je namenjena ovom tekstu i koja ima snažan impresionistički karakter, a u 4. razredu uz Beketa i Čekajući Godoa dodaju se u pojmovniku sve ono što predstavlja dramu apsurda, antidramu, antijunaka, i nastavlja se recimo do savremene drame u srpskoj književnosti, na primjerima Dušana Kovačevića ili Aleksandra Popovića, ili sa druge strane svega onoga što imamo u primerima dela Ljubomira Simovića i načinima kako se tu uspostavljaju vrlo važne kontekstualizacije u paralelnim razmatranjima praktično istorije drame druge polovine 19. i 20. veka. Naravno da smo na mnogim primerima gledali da uspostavimo jednu vrstu relacije onoga što su autori svetske književnosti čitali, a što je poznato možda u nekim širim kulturološkim kontekstima. Tako smo recimo uz Odna
i njegovu pesmu 1. septembar 1939. godine dodali i činjenicu da je on između ostalog bio pozvan da povodom 25 godina Ujedinjenih nacija sastavi jednu himničku pesmu i dajemo tekst te pesme, ne bi li se upravo uspostavila i jedna vrsta dijaloga između poetike odna i svega onoga što možemo da nađemo u primerima tih stihova. Ili sa druge još jednu, čini nam se, zanimljivu činjenicu u vezi sa opredeljenjima odna, a to je da 1954. godine, kada je objavljen prvi deo trilogije Gospodara prstenova, upravo on predloži Tolkienovu knjigu kao idealan božićni poklon za one koji vole ovaj žanr, a da 56. godine, kad je u celini to delo objavljeno, to pre svega imenuje kao jednim od najboljih ostvarenja u domenu ovog žanrovskog opredeljenja. Naravno, pre svega iz perspektive svega onoga što znači žanr spekulativne fantastike. Tako da u tom smislu reči je važno da se uvidi i kako izvrsni umovi i talenti svetske književnosti 20. veka prate jedni druge i na koji način podstiču tu recepciju koja nam se čini da može i našim učenicima da bude zanimljiva, pa je stoga zastupljena i u ovim udžbenicima. U okvirima pojmovnika, recimo kod Majstora i Margarite, svakako da je bilo važno pomenuti grotesku, da su Kundera i Orwell sa šalom i životinjskom farmom omogućili pre svega da se govori o utopiji, odnosno o distopiji i o antiutopijskom uopšte u kontekstu književnog dela i razumevanja načina na koji ta dela diskutuju sve one aspekte različite totalitarnih sistema i samim tim problematizuju. Takođe, u tom dijalogu između svetske i srpske književnosti, recimo u onom segmentu kada se obrađuje Faust u 4. razredu gimnazije, smo između ostalog ponudili i važnu činjenicu da je Gete bio prevodilac srpske usmene poezije i u stvari da je njegov prevod Hasanaginice bio taj koji je otvorio jednu snažniju recepciju naše usmene baštine u svetu i da je posle usledio i susret sa Vukom, odnosno sva tekstovi koji su usmereni između ostalog ka analizi srpske narodne baštine i pre svega pesama. Sa druge strane, recimo kada smo u tim dijalozima uspostavljali međusobne kontekste uz Plavu grobnicu Milutina Bojića u 3. razredu dodali smo Plavu grobnicu Ivana V. Lalića, ne bi li se uspostavila ta vrsta formalnih srodnosti, ali zapravo smisaonih razlika u doživljaju jednog važnog istorijskog trenutka 1917. i u periodu između 1985. i 89. godine kod Lalića, upravo u tom dijalogu koji se odvija između ostalog i kroz 20. vek. Za recimo Kunderu ili Borgesa u 4. godini smo dodali Kišove tekstove, upravo kako bismo pokazali načine na koji sve ono što predstavlja začeće srpske postmoderne književnosti stupa u dijalog sa nekim od najvažnijih dela svetske književnosti. Ili recimo kada smo razmatrali o tome kakva je recepcija Kafke kroz 20. vek, tu je zastupljena pripovetka Bucatija, ne bi li to kafkijansko uporište predstavilo ne samo u birokratskom procesu, nego i u svemu onome što nam predstavlja jedan bolnički ambijent kod Bucatija. Takođe smo se pozvali i na još jednu zanimljivu, čini nam se, paradigmu i činjenicu. Dakle, način na koji Andrić recipira pre svega legende i predanja u recimo u romanu Na Drini ćuprija takođe, ali i u mnogim drugim delima, poslužilo nam je da osnažimo taj dijalog i uopšte stvaralačku recepciju i starijih književnosti, ali i Andrića koja postoji kod Orhana Pamuka i podsjetili smo se time u okviru i uvodnog teksta u čitavo to poglavlje koje se nalazi u okviru čitanke za 3. razred gimnazije, da je upravo Orhan Pamuk kada je bio u Srbiji 2016. godine između ostalog govorio o Andriću kao o svom poetičkom
prethodniku i na taj način taj odnos istorije i priče povezivalo se i kod jednog i kod drugog autora u svemu onome kako je postajao i kako se razvijao. Naravno, u okvirima segmenta pojmovnika ponekad se nalaze i oni vrlo složeni primeri za obradu i koji su naravno otvoreni za teorijsku diskusiju i na planu nauke. Jedan od njih su svakako pitanje unutrašnjeg govora, unutrašnjeg monologa, doživljenog govora, svega onoga što predstavlja tok svesti, gde se uvek daju i primeri gde god je moguće iz različitih književnosti. To smo pokušali na neki način da aktualizujemo i kroz još jedan primer. Kao što znate, u 3. godini sada imamo prilike da govorimo i o portretu umetnika u mladosti, Jamesa Joycea, i da pratimo stasavanje Stevena Dedalusa kao umetnika. Između ostalog, taj Steven Dedalus biva i jedan od junaka Uliksa i u 3. epizodi Uliksa, u Proteju, prate se upravo njegove unutrašnji govori, odnosno tok njegovih misli, koji je određenim autorima poslužio za osnovu narativa video igre. I s tim u vezi, dakle, razmišljamo o tome kako tok svesti, kako unutrašnji monolozi imaju određenu narativnu strukturu koja je bliska nekim drugim medijima i koja u tom smislu reči može da podstakne i motiviše i naše učenike da možda te teške prohodne deonice unutrašnjih govora razumeju bolje i da u tom smislu reči razmišljaju kako one mogu da budu višemedijalno prikazane. Sa druge strane, vrlo često i elementi fantastike koji se javljaju u nekim delima, bivaju vrlo intrigantni i podsticajni za narativ video igara, pa se može razmišljati o tome zašto David i Golijat, ili zašto Odiseja, ili zašto Pakao iz božanstvene komedije takođe imaju tu vrstu narativa. Šta je to u književnim delima, što na neki način omogućava i ovo drugo tumačenje, a opet nam takvo tumačenje i takva vrsta recepcije nas vraća na književno delo kao na ono što je suštinska vrednost u iskazivanju najdubljih humanih ideja i načinima na koje se predstavlja svestranost jedne umetnosti. U okvirima rubrike tekst i kontekst nastojali smo svakako da damo najbolje uvide nekih od autora, tumača svetske i srpske književnosti. Neretko su to upravo i prevodioci dela koje su ovde zastupljena. Tako recimo, poznato je da uz Kafkin proces sada čitamo i njegovu pripovetku Preobražaj. Ona je ovde data u prevodu Branimira Živojinovića i s tim u vezi i ovaj komentar, dakle kako se Kafkini junaci preobražavaju i menjaju ljudski lik, pojavljuju se u vidu buba, majmuna ili pasa, biva nešto što je zanimljivo upravo kao polazište u tumačenju za ovu pripovetku, naravno u kontekstu razumevanja i odnosa u društvu i porodici i mnogih drugih složenih aspekata. A recimo tu je i Bora Radović i njegov prepev Cveća zla, dakle imamo prilike da čitamo određene pesme i naravno recimo jedan od tekstova Bore Radovića gde uvaženi je pesnik komentarisao šta to pretpostavlja uopšte način da ova zbirka dobije takvo ime. Naravno, gde god je bilo prilike, upućivali smo na tekst originala, verujući i u tu muziku čitanja ili slušanja dela na stranom jeziku i opet uspostavljajući moguću korelaciju međupredmetnu. Tako recimo, kada je baš Cveće zla u pitanju, između ostalog smo uputili ka linku koje pretpostavlja odlični primer izgovora pesama iz date zbirke, naravno sve onako tekstološki uređeno kako to izdanje podrazumeva i koje može u tom smislu reći da pojača ovaj kontekst svakako međudisciplinarne i međujezičke kompetencije ili sa druge strane kod Apolinera takođe se nalazi dat original i dat sa druge strane prevod kod Bloka na ruskom 12-orica u originalu i u prevodu ili recimo kod pomenutog Joycea u portretu umetnika u mladosti deo s početka i sa kraja na engleskom jeziku, ne bi li se upravo pokazala kako se razvija Steven Dedalus kroz ono što predstavlja njegovu jezičku kompetenciju koja je
takođe raste od jedne infantilne perspektive do zapravo deteta koji na taj način stasava i pre svega se obrazuje. Naravno da u svemu onome što predstavlja međupredmetna interdisciplinarna relacija razmišljali smo i o filozofskim aspektima, najviše i zbog toga što, recimo, na primjeru, kada govorimo o Camijevom strancu, odnosno mitu o Sizifu, 40. i 50. godina 20. veka imamo vrlo snažnu filozofiju egzistencijalizma i način na koji Sartre daje izvrsna tumačenja Camijevog junaka, što nam je u tom smislu reči podsticajno da upravo i filozofe i književnike povežemo u tom vrlo važnom aspektu tumačenja književnih dela i mnogih produbljenih delovanja koje na taj način imamo u jednoj snažnijoj interpretaciji. Sa druge strane, imali smo u vidu i mnoge vrlo aktuelne i aktivne književne manifestacije i danas i naravno kroz 20. vek i želeli smo s tim u vezi da ukažemo učenicima upućujući na mnoge internet stranice i izvore koje te manifestacije koje danas žive mogu da im pomognu u tumačenju određenih književnih dela. S tim u vezi smo se recimo podsjetili Dučićevih večeri poezije, Dučićevog dana, Dučićeve nagrade, zatim Disovog proleća, manifestacije koje se odvija svake godine u Čačku, dakle sjajne pesničke manifestacije. Sa druge strane smo upućivali ka legatu Miloša Crnjanskog u Narodnoj biblioteci Srbije, gde su neki materijali arhivski takođe dostupni za istraživanje i koji su i digitalno dostupni. Ili recimo ka legatu Isidore Sekulić u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Ili recimo ka legatu Nastasijevića, pre svega u muzeju Rudarsko-Takovskog kraja koje se nalazi u Gornjem Milanovcu i na taj način smo pokušali da napravimo jednu vrstu mape kako srpske kulturne scene i mnogih manifestacija ili zadužbina, legata, institucija koje se staraju u određenom delu, tako i na polju svetske književnosti i kulture, pa smo se recimo podsjetili muzeja Franca Kafke u Pragu i sve ono što takođe može putem digitalnih baza da se istraži ili naravno putem Joyce i svega onoga što je okolnost Dublina koja se predstavlja u ovom delu, želeći da aktualizujemo sve ono što je u književnosti dato i da na taj trenutak oživimo što je bolje moguće. U mnogim aspektima zanimljivosti skretili smo pažnju na svestranost umetnika o kojima govorimo. Tako recimo u odabiru Aleksandra Vuča i Dušana Matića, važnih između ostalog i predstavnika nadrealističke poetike, uz Humor zaspalo i Odlomke iz Arnog Lača, dali smo, dakle, uz te jezičke bravure i igre, uputili smo i na Muzej savremene umetnosti i sve moguće kolaže Aleksandra Vuča, te vizualne, likovne, a sa druge strane i na činjenicu da je upravo on, zahvaljujući čitanju Nečiste krvi, pripremio scenario koji se zove Sofka za film Radoša Novakovića iz 1948. godine. I s tim u vezi je opet to jedan podsticaj za debatu, dakle da li je naslov Nečista krv ili razlike naslova scenarija Sofka kod, dakle, između Stankovića i Vuča kao jedna vrsta potpore za mogući dijalog. Takođe, jedna od dragih pripovetki koji između ostalog i naši studenti u mnogome vole u tumačenjima, u pitanju je Zapis o darovima moje rođake Marije, sada se nalazi u 3. razredu gimnazije i dragocena je u teorijskom smislu u svakom razmatranju onoga što predstavlja između čudnog i čudesnog Cvetana Todorova, psihoanalitičkog, folklornog, u fantastici uopšte ili recimo paralelama sa Poovom pripovetkom Pad kuće Ašer. Naravno, ovde i u jednoj kontekstualizaciji koja podrazumeva poznatu činjenicu da je Đorđe Kadijević snimio film povodom ove Nastasijevićeve pripovetke Darovi moje rođake Marije, da je on dostupan na YouTube-u, u pitanju je film iz 1969. godine i da u tom smislu reči može da podstakne analizu svih elemenata horora, jeze, straha, nesvesnog koji se problematizuju i u okviru
ovog dela, a isto tako i na filmu, a i da razmišljamo i o drugim, naravno, tekstovima koji su podsticali Kadijevića, Milovana Glišića ili Filipa Davida, dakle kao osnove za mnoge Kadijevićeve filmove. Filmografiju smo imali kao važnu uputnicu i za neke druge istraživačke zadatke, recimo uz Životinjsku farmu kod Orwella je zanimljivo da je 54. godine snimljen animirani film. I da se postavlja pitanje zašto je jednoj tako teškoj istorijskoj temi koja problematizuje aspekte totalitarnih sistema daje se jedna vrsta animiranog filma koji podsjeća u mnogome i na dečiji film, a svakako nije to ili nije samo to. U okvirima zanimljivosti, uz filmove recimo i uz razmišljanja kako je Hamlet prikazan kod Olivijea, na koji način je bila tu nominacija za 7 Oscara, 4 dobijena 1948. godine ili Keneta Brane nešto kasnije. Takođe smo imali u vidu mnoge pozorišne predstave koje su inspirisale naše autore i koje su predstavile takođe važnu intermedijalnu referencu za potencijalne dijaloge koji bi mogli da svakako budu korisni za razmatranja. I s tim u vezi, sledeći sve ono što je razvoj drame i teatra kroz vekove, razmišljali smo s jedne strane o Branku Pleši kao Hamletu 62. godine u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u režiji Mate Miloševića, a sa druge strane i o predstavi Derviš i smrt u režiji Egona Savina, koja je premijerno izvedena 2008. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i koja je značajna zbog toga što stupa u dijalog sa istorijskim okvirima i radnju iz jednog perioda premerava i transponuje u 50. godine 20. veka. Naravno da je u fokusu književno delo u našoj interpretaciji sve ono što predstavlja važnost i istorijskog i kulturološkog konteksta koji se vezuje za to, ali dakle kroz ove vrste stvaralačkih odgovora, intermedijalnih stvaralačkih referencija, čini se da može da se produbi određeno tumačenje i da se u tom smislu reči izvesna pitanja univerzalizuju i da se pokaže koliko to književno delo ima duboke vrednosti i koliko je otvoreno za tumačenja u mnogim vremenima i naravno sa pretpostavkama šta će doneti 21., 22., 23. vek u tumačenjima ovih dela koje će sigurno ostati kao nenadmašni klasici i srpske i svetske književnosti. Na kraju svakog poglavlja, dakle, oblasti, nalaze nam se sistematizacije. Jedan od aspekata tih sistematizacije su i ovakve vremenske linije koje podrazumevaju, recimo ovde, paralelno razmatranje događaja u svetu i u srpskoj književnosti i kulturi od vremena 1891. do 1914. godine, gde je zanimljivo gledati šta se događa u trenutku kada se objavljuju Budenbrokovi, šta je u srpskoj književnosti sa druge strane, ili kad Picasso i Braque proklamuju kubizam, šta se dešava u tom smislu reči sa aspektima srpske književnosti i uopšte poetičkim određenim paralelama o kojima se može govoriti u tom vremenu. Tako da su te kontekstualizacije nešto što nam se čini da isto može da bude korisno i dragoceno u radu i za obnavljanja, ali i za proširivanja određenih znanja i uopšte načina na koji se književnost može tumačiti u konkretnom istorijskom trenutku. Takođe, u okviru sistematizacija možemo da govorimo i o svemu onome što predstavljaju s jedne strane testovi, pitanja i odgovori. Rešenja se takođe nalaze u okviru knjiga, tako da u tom smislu reči mogu da budu provere koje su zanimljive i učenicima za samostalno rešavanje, za rešavanje u okviru časa, za pripremu, za test iz književnosti sa naravno pitanjem uvek na koji način se i formuliše to pitanje, kako se očekuje odgovor uz usmeni ili pisani esistički odgovor koji je uvek važan za razvoj mnogih kompetencija. I sa druge strane tu su recimo i ove ukrštenice koje na jedan enciklopedijski način i sa druge strane igričavo trude se da provere znanje naših učenika kroz sve ono što je jedna mogućnost stvaralačkog postupanja i uvid koji podrazumeva uvek načine na koji se
to znanje ponovo preoblikuje u različitim konkretnim situacijama, kako bi naravno bilo i što dugoročnije i dugotrajnije i kako bi bilo u tom smislu reči u svakom nivou što produbljenije. Naravno da u svemu ovome što govorimo i u okolnostima u kojima se nalazimo su nam posebno značajni kao podrška svi aspekti koji čine digitalnu nastavu i to su digitalni udžbenici, dakle prvog razreda koji je već odobren, drugi na kome se trenutno radi i treći koji će biti od vremena 22. 23. godine pa sve onda dalje prema sledu i koji između ostalog su izuzetno korisni sa jedne strane zbog te prilagodljivosti teksta, pozadine, mogućnosti da sve budu velika slova, način da se promeni takođe veličina tih slova, da se prate postignuća učenika i da se sistematično razvija sve ono što je učeničko napredovanje. I sa druge strane da nam omoguće uvid u prezentacije koje su upravo bile ovde dostupne zahvaljujući svemu onome što predstavlja digitalna mogućnost da se kroz prezentacije osmisli i predstavi sadržaj određene lekcije na kojima su radili nastavnici iz gimnazija sa vrednim iskustvom, tako da u tom smislu reči još neki aspekti koji olakšavaju nastavu i čine je u tom smislu i pripremljenijom i efikasnijom. Naravno, ideja je da što više podrške se ponudi nastavniku u konkretnim okolnostima i u otvorenosti i sa vrlo jasnom naznakom da je nastavnik taj koji sve ove resurse sačinjava i prilagođava onim vrlo preciznim okolnostima određenog razreda i određene lekcije u tom trenutku i naravno sa uverenjem da svako od vas ima ne samo bogato iskustvo, nego i mnogostruke ideje da ovo sve prikaže i na mnogi druge načine da zapravo i sa ovim udžbenicima stupi u dijalog i kako bi oni imali svaku vrstu snažne podrške i odjeka u onome što predstavljaju nastavne okolnosti koje su vrlo konkretne. U tom smislu reči i sve što se u kompletu daje, a što podrazumeva i ovaj priručnik sa dnevnim pripremama i programe stručne edukacije uz besplatne primjerke udžbenike i digitalne udžbenike, treba da nam olakša i da u tom kontekstu pruži neprekidan utisak usavršavanja i smisao usavršavanja koji se razvija u svakoj okolnosti i s tim u vezi, dakle, i svaki primer pripreme je jedna vrsta mogućnosti za nove poliloge i za nove susrete u tim razgovorima, posebno ovi dodatni materijali, tekstove i prezentacije koji svakako mogu da motivišu dalji rad i dalje produbljena promišljanja o ovim pitanjima, kao i mnogi predlozi godišnjeg plana i programa, mesečnog plana, dnevnih priprema koje bi trebalo i mogli da budu samereni i sa onim što su vaša iskustva i postignuća koje su uvek do sada bila i na vrhunskom nivou. Naravno, Izdavačka kuća je tu i da ponudi stručne edukacije u ovim vremenima i svim ostalim su one vrlo neophodne, a u ovim okolnostima dostupne i online od februara do maja meseca na sajtu Izdavačke kuće. Između ostalog, dakle, edukativni webinari koji su s jedne strane posvećeni određenim praktičnim veštinama, motivaciji, postavljanju ciljeva, komunikaciji, ali sa druge strane i webinari o određenim alatima koji u digitalnom okruženju i posebno u vremenu kada se podrazumeva i ta snažna vrsta posvećenosti računarstva u nastavi humanističkih nauka i naravno nastavnika koji treba da ovlada svim tim kompetencijama mogu takođe da budu vrlo značajni i znakoviti. Naravno, direktan prenos se može pratiti i na YouTube kanalu. Ono što je posebno važno u ovom kontekstu svakako jeste i mišljenje nastavnika kako o digitalnim udžbenicima i ovde imate nekoliko primera svega onoga što predstavlja sagledavanje naučno-nastavne metodologije ili lokalizovanje
književnog teksta, situiranje u okviru nekog konkretnog konteksta ili pak načina na koji digitalni sadržaji mogu da u svakom smislu reči predstave ono što pretpostavlja funkcionalni rad, jednostavniji rad, primenu u nastavi i načine na koje se svakako to učenje čini dostupnim ne samo putem interneta, nego i u sferama takozvane offline nastave, odnosno digitalni udžbenici koje je moguće koristiti i izvan mreže, i to su naravno posebne pogodnosti. U tom smislu reči, ono što nam je od neprocenjive vrednosti i važnosti je uvek i vaše mišljenje i naravno jedna otvorenost i sve ono što pretpostavlja svakako značajnu kompetentnost u mogućnostima razgovora i u dobroj volji da zajedno kreiramo sve ono što predstavlja dobre i zasnovane aspekte obrazovanja, da li je to kroz udžbenike, kroz webinare, kroz digitalne udžbenike, različite pripreme i mogućnosti, to je ono što je svakako osnova jedne kvalitetne obrazovne zajednice na svakom nivou. Stoga vas ja molim u tom smislu reči da budete uvek otvoreni i da svoja pitanja i mišljenja podelite sa nama i naravno na tome smo vam bezuslovno zahvalni i u tom kontekstu takođe duboko verujemo da svaka vrsta otvorenog rada, saradnje, razmene iskustava i mišljenja je dobar temelj za razvoj svakog udžbenika koji je tek jedan segment u dijalogu svih onih čudesnih okolnosti koji se dešavaju u učionicama, kako u osnovnoj, tako u srednjoj školi, tako na univerzitetskom nivou. Jedva čekam trenutak kada budemo mogli da se susretnemo ponovo, da u okviru mnogih naših razgovora razmenimo mišljenja. To su svakako najdragoceniji momenti koji nam neopisivo znače. Hvala vam i na ovim rečima, one su velika podrška i uzvraćamo i želimo zaista da vam se sve to dobro i lepo što stvarate u svojim učionicama, kroz pripreme, kroz rad, kroz mnoge materijale višestruko uzvrati i to je ona snaga za koju verovatno svi živimo i radimo da bi naši učenici i naši studenti takođe imali još snažniju i još bolju motivaciju, ne samo kroz ovaj 21. nego i 22. vek, pa onda i mnoge druge vekove. Radujući se što sa vama gradimo sve te vekove i taj kontinuitet zagledani i u prošlost, a isto tako misleći i na budućnost. Sve vam najbolje želim i jedva čekam naše buduće susrete. Hvala najlepše.